Thlik Thlok news clear tu te chi bai ule when September ni somni paruka chanchin thar kan nei te lo ngai thang a Chhiartu silram ngaya ama sain chanchin langsar zwalte Chief Minister le US Consul General Income Mizoram Sarkar in GST tamzok ang huthei dan tur ngai tu ani India Intejas jet fighter sumpu pasari aleidon aizola e tur siam le zwarte in register vek turin sarkarin asiatir Tuna chanchin kim changzok ilongai thang u Chief Minister le US Consul General Income Nimin Khan Chief Minister Pulal do Matsuan Office sa Mizoram Tolausin Mek Piketty Giles Diaz Consul General US Consulate General Kolkata chu akoma Mizoram ma aron to awanga lom thulo shilin hunnuam takmang turin du sakna ahlan Piketty Giles Diaz sian Mizoram chu moi ati thule rontlo achak chin thu asoya US sa Mizo na thak tam takan oma anom na huna khwale tui tha an ni zela chutianga inzom na thatak nei kan ni awang chuan ron kalhi ka chak zwalani ati Mizoram ma US company te ta na investment kalpui theina chi omani chuan a chulanga chanpui a inhuam thua soibok Chief Minister hian investment lama Mizoram chanpui a inhuam na lama lom thu shilin foreign funding malak na lam chi reng chu central sarkarem tina hnuai kalpui vekani thua shila Mizo na thak US a cheng antam tua chu wang Mizoram mi puite zinga US to du antam ve tiala inpo taka kan tho hawa chulani atibok Chief Minister hi puwan laldina fanai Commissioner and Secretary to CM le CM officer dangten an choi omani Kong siam wangin tuirial chumau char kong kaltang phalani lo Sakordaya wai me inkhom pilia imbo sena tana tuirial chumau char kong tu siam me kania kong siam na ti khailak om launan September ni somni pakwa achanga October ni som panga thlenglir thei engchi ma tlan phalani lawani MSU in ILP ken ko konga chanla turin sarkar an ngen Nimin Khan Mizo Students Union MSU shwai tu de chuan puke sap danga Home Minister Muin Sai rang thenga rel alolu tak awanga namdang ten min sim na saddon awang le Mizo mi puite kan hin tam zok nan inner line permit ILP checkpoint thuam chaka ti chang tun ani theinan mala turin an ngen Sai rang thenga rel alolu tura hian si hmuya chau ni lo si hmui le phunchong inkara ILP khautaka check ani theinan ILP checkpoint siam turin an ngena tin ILP checkpoint ni lo aru ka lo lute anom thei ven thon thila ser khana po ILP checkpoint om theinan malak pui tura an ngen na chu Home Minister chuan tha ati thule malak atum thu alo soibokani hei mai ba ka hian Mizoram ron to khwalzin ten ILP kalphung mu le chhazok an nei theinana mala turin Home Minister hi an ngena tourist tan bi ka man thei tur tourist ILP a shan padwan ani theinan temporary ILP kan nei mek chu en nona siam thatani theinan Home Minister an ngena Home Minister point tourist ILP chungchanga hian tourism department changtu minister chu rodna an nei theinan soipui atum thu MSU shwai tu de chu ashilani Mizoram Sarkar in GST tamzok a hmu theidan tur ngai tu ani Nimin Khan Mizoram Resource Mobilization Committee MRMC Hnuai Subcommittee on Tax and Non-Tax to and Chairman Pu Hau Mahauzel IAS retired Hovin and Chukhoma Sarkar in GST atanga chia laklu apun thei na tura malak na pakhat Aizol City Local Council Association le Taxation Department thodun thei na tur ngai tu ani meeting a hian GST choi thei tur sumdong zinga in register lo awanga choi lo an tam thei thu te chumi boipui tura Aizol khupui chunga tho haudan tur te an rel ani Mizoram Resource Mobilization Committee hian ramchhia sarkar na hmu tam theina tura mala in chia khontu ti punle land holding system thar siam protein sarkar na kalpui mek to ni in meeting a hian sei chua ani lunglaya swasta hi seva puanin sarkar pisa zirna in le agan wadi center ate faina natlang le thutiam hun manani September ni som pasari sang le somni panga achanga October ni sang le somni panga thleng otur faina bai pui thak swasta hi seva campaign kalpui meka Wain Khan India rampum huwa pa faina natlang thoni ek din ek ganta
Exat Nationwide Voluntary Stradam Atan Ruamhan Ani Angin Lunglei District Sorkar Pisa Zirna in le agan wadi center tetsuan an pisa le zirna in hun matifayin final thutiam anla ani Lunglei District Level Committee on Swachhta hi sewa sangni le somni pangai na relangin Lunglei DC Office chuan Sarkar Office sang chu rampum huap malak na hi zoma voin hi pisa ti faini atana mang tu le faina thu tiam tura sia tirna chuin he sia tirna bozui hian Lunglei Sarkar Office sang chuan an office le a chevel an ti faya hemi rual hian faina konga mala turte midang zirtir le ti mutu ni turtein anin tiam ngalani September ni som pasari atanga October ni som paruk sang ni le som ni panga ingkar chunga 8 Russia posanma manmeka man khaddai sarang single use plastic chatlo ziale bolhlo clearshan waste segregation poimoze in zirtirna awareness on single use plastic and waste segregation su wen khan man ni bokin DPO le CDPO staff te baka Lunglei ICDS project chunga aganwadi worker le chuan fine han tlang an thoka aganwadi center tina thoktu te le no pangten fine han thang le environment hum hal na tlang an thok bokani India chuan Hindustan Acronics Limited siam amaram chunga siam tejas jet fighter somkwa pasari aleidon nimin khan India ram chunga jet fighter siam to Hindustan Acronics Limited le India Sarkar chuan $7 7.03 hu inrem na ziakin kumsari chunga tejas fighter somkwa pasari siam turin anin rem felani tejas siam tur hi MK1A ni in kumsang hi le somthum pali a inhlan felman turati ania heng hi inhlan felani huna chuan India in tejas zani somni anei tingto don ani Voin hian Indian Air Force and Thlik taka an man le an chuan vornichin MiG 21 chu choltir ani don bokani MPCC Treasurer Dr. Lalmal Soma nga khachuan Mizoram kong pui poimo sai rang chu vaireng te inkar kong pui le airport pan na si hui kaya tlong leido mek bul kong din huna enfia helai kong chia hian ma ason ei thei lo nia soin Dr. Malachuan ZPM MLA ten ramrel raurel na nale ambial mi puite rongbol sakna kalsan hiala kon pui chu new khamrang kong siampo ain choka an vil chungin mason mutur abei thamle ani ati Prime Minister Narendra Modi an Mizoram Railway Station masaber lamwal aizola changa ahon theilo chanpo kha he kong chialu tuka wangin bairo takal tur chuan Mizoram Sarkar tan amwal phau thak dona wangin Lengpui Airport at China Hong Taringot ta emni ati thei hialani. Aizola a turzuar te in register vector in Sarkar in Puya Shiatir, Food Safety and Standards Act sangnile parukin aputangin, Aizol Municipal Area a insiam le zuara sumdo na kalpizong tetan, October ni khat, achangani soma registration dun pui kalpui turani. Hemi chung hian din thar Aizola Directorate of Health Services building a hun hi hon turania in register to the chuan voter ID le passport size thalak ken turani Food Safety and Standards Act sangni le parukhian e in siam le zuara sumdo na kalpui eight of door thingpui door restaurant cafe hotel guest house homestay hostel caterer changsiam chokme zuar sador Tui siam kongkama ele indoor siam street food vendor zong te food license FSSAI license nei turin atia food license nei lawasum do na kalpui chu section 63 of Food Safety and Standards Act sangni le paruk bot siat na ania tharuk chung lung in tan le cheng noi nga thleng choi theina ania food license district in SRCMO office ha asiam thei ani Kozola Nationwide Stradam man ani Nimin Khan Kozola Village Council sang ten arwalin fine hanatlang ek din ek ganta ek sat an mga swasta hi seva chungcha nga Kozol District Sanitation Task Force Torial Bozuin Village Council sang ten an huam chung chawa e fine hanatlang hi annaya
Khozola Village Council chen khat te hian he faina be pui thak chung chang a hian run thak na tlang an go towa voin lama po chhum zom zel ani he huna hian veng chung mi pui VC YME MHP le MOP member sang te an tel bokani Mami district a sazupuangin lo nei tu te na satak in atibuai zel Mami district chunga sazupuangin lo nei tu te na sataka atibuai nuwa mundanga puang chhozela siaha longtlai lunglei le siarchip district a te po har sanna thlen chhozela ni sazu hi nan na shik pudar tu ani thei thu le chumi laka inveng tur chuan sajunung lai le athito te kudlo nga khoi mai lo achat thu sarkar in thu chwa siama mani thei anga film khur turin mi puimin nge nani zanin kan chanela hian tunlai a khovelin anga event Israel Palestine state chungchang Israel ramdin tera chang tunlai baruak thlenga thirna zirchiar na huna kanon ti chhuak le dona lo en cheu turin kan som le chewni khati zong kha chanchin thar kampon hei te chu ani e chia chawe thoim